Akademiji 387, edukativni odjel Sarajevskog tehnološkog parka Hub 387, nedavno je organizovao kurs kroz 2 sedmice obuke, gdje su djevojčice i dječaci u dobi od 9 do 15 godina naučili kako da programiraju na platformi Arduino. Na ovom kursu djeca su uspjela da naprave svoj prvi semafor ili pametni vrt. S obzirom da je ovaj kurs namijenjen djeci uzrasta od 10 do 15 godina, cilj našeg programa i rada sa njima je da kroz igru, druženje i zabavu približimo im svijet elektronike i Arduina. Da ih zainteresujemo pametnim stvarčicama, da bi sutra jednog dana pravili velike stvari. Ja sam odlučila da upišem ovaj kurs Arduino Kids zato što mi je uvijek bilo zanimljivo to što moj tata radi jer on uvijek sastavlja neke svoje sklopove. Ovdje mi je najzanimljivije praviti neke stvari od Arduina. Napravili smo jako puno sklopova, na primjer napravili smo da pritisnemo dugme i da imamo zvuk, na primjer. Pritisnemo dugme i čuje se zvuk. Ili, na primjer, da se LED dioda upali. Najteže mi je bilo praviti semafor. Mislim se baviti ovim u budućnosti zato što mi je to interesantno. Zbog velikog interesovanja Akademiji 387 najavljuje napredni kurs Arduino Kids. Za djecu koja su usvojila osnovna znanja za Arduina i za sve ostale zainteresovane, pozivamo vas da nam se 3.9. pridružite na naprednom Arduino Kids kursu koji će se održati u prostorijama Akademije 387. Trka za stvaranje high-tech i science-based ekonomije sutrašnjice traje već odavno i brojne su zemlje zauzele dobre pozicije u toj trci. U Bosni i Hercegovini, nažalost, niko o ovome i ne razmišlja. Međutim, zahvaljujući organizacijama kao što je Akademija 387, naša djeca imaju priliku da postanu građani svijeta, ravnopravni u digitalnoj ekonomiji koja mijenja sve moguće sfere ljudskog djelovanja.